Saya pernah kerugian ratusan ribu, lepas tu kena scam dengan orang. Kawan-kawan sendiri pun ada. Kita tolak kat dia, dia cakap ada mas. Kita pun bayarkan dia, tapi mas tak ada. Mas tak datang. Assalamualaikum, saya Muhammad Faizul daripada syarikat Rezeki Suaragat Emas Enterprise. Sebelum ni saya lah yang buat marketing, saya lah buat sale, saya yang pergi jumpa customer, struggle lah. Sampai satu hari tu saya terlalu penat, makan pun tak sempat, mengantuk tapi tak boleh tidur. Tapi sekarang alhamdulillah dah ada tim. Lepas tu kita ada runner yang motor yang standby. Baru ni kita dapat satu hari tu 10 customer. Kita boleh settlekan semua customer yang dekat lokasi-lokasi pajak dalam masa satu hari. Saya pernah kerugian ratusan ribu. Saya ambil emas daripada supplier. Kita ambil dengan nilai ratusan ribu emas dengan cara kredit. Bila mana sampai masa kita kena settlekan receipt tu, sampai kita tak boleh nak settlekan. Kita beli emas tu emas baru, tapi bila barang tu tak dapat dijual pada masa yang ditetapkan, kita kena jual balik. Sedangkan rugi lah. Lepas tu kena scam dengan orang. Kawan-kawan sendiri pun ada. Kita tolak kat dia, dia cakap ada mas. Kita pun bayarkan dia, tapi mas tak ada. Mas tak datang. Kerugian juga tu. Banyak juga ratusan ribu juga. Bermulaan saya ikut Fana Info, kemudian push kita untuk buat video. Saya pun mula aktif dalam TikTok lah. Cikgu cakap satu hari kena 3 video. Hari kita pun post 3 video. Satu hari 1 jam. Kita buat live. Alhamdulillah ada peningkatan daripada sale. Memang nampaklah kesan dia. Peniaga emas ni dia untung kat margin. Bulan 9 tu sale saya tinggi, tapi margin saya rendah. Tapi bila naik bulan 10, sale saya rendah tapi margin saya tinggi. Oktober tu 2.1 juta, margin 81. Sekarang ni saya tanya dengan staff saya tadi, berapa setakat hari ni? Dia cakap dengan saya, margin kita bulan ni dah 84k. Alhamdulillah. Kita dapat keluar daripada operasi lah. Kita dah boleh managekan kita punya masa tu. Sebelum ni sibuk je, tapi sekarang alhamdulillah lah. Bila dah join Fana Info ni, masa tu dah ni sikit, dah tak, orang kata tak kelam kabut sikit. Rest your business standard terbaik. Bye.